Araw kay panipon malanwaw na raksokon ponpeyo waw kisanan kan ko lukan ko nanalang ko nan kaniko waw chororong sa pagmachay kop na Koryang kop na speaker and legislature sound kopong labalabakan nan kanyan siya mamot sa government o John ponpeyo sak tajawan ko kubrang koras ang nan sa pagmachay men kapasa mepit kapinsale te soma COVID-19. Ngay sa ni Nicolas Meran pacuan kapasa yang way pakanan tonte kapinsalet se soma COVID-19. Parian WHO, the World Health Organization ni February sa tuwaw riyap sa kasaleta wan jojo naramas me pacuan yang erale di kapinsalet te soma and coronavirus the COVID-19 watch. Me pachoya ni aramas isinen silakat silabukit siliakan riyaman. Nan bungan aramas isinen silakat silabukit siliakan riyaman watch. Me akut tuwa piyaman me pachuan hopchona leti. Nan mo in China aramas me aletiyar kapinsalete soma watch ray aramas isinen riyakat lima kuriyaw walman o nan pungan aramas isinen riyaw lima kuriyaw walman was me kut wak aman opchon chaleti me kapin saletala kanalan aramas kut hisiyakan o me opchon cha kapin saletala tamela diray aramas tuwak walman Lelaki ni Korea isak tuwa orang Korea isak aramas mebacawan yang erale tu kapinsalet semua was dekat wang China. Irai aramas wal buku paman. O me option aleti. Irai aramas sek. O me siliman mebacawan kapinsalet la temenar. Parian WHO bilbacawan taular o bilbacawan tanan kawai kai. Ang uyapan para kami sa kapinsalet soma ang COVID-19. Ay sa oras ang yung piloso ten sanitizer puwede isang mas muta. Ay sa oras para mo cumam ang sa kapakot o kasi puwede katapasang mas ang soma. Ter kanyang yung panirain makapakot pasti sa soma ka na rairan pitsilo. Pokoknya tiada mas sampai mesomakan. Kami yang mau nak tahu kemasak cuma awak pun berasan kamu mas mesomakan. Terkang utkan nan mesocelo, ona kami anu kisoma karakar kopokop te kapan nasma ka komparala cuang cok hanso karwan. O kay nama tak kalalapak mepit COVID-19 kong kalangan o kocin tabacawan ekor publika penyerosan ma di nonton telepon seluruh saro riaisak payo riaisak lima riaisak wano te seluruh saro riaisak su hen bilbacawan sensanang wipokon me kapinsalet somawat saitin chalalato nanway ponte te nanewewekan nanway nagasamoch. Men ko yenach autapan sa pagmachay men kapasa mepit kapinsalet te soma COVID-19 kalangan ng kubran karas o kasalaya.